Obwo kufa kwe kukamanywa 26 okwezi okwaire arikwitwa Bazugu abamutahirire omu maka omuri Johannesburg omuri South Africa aho abaire amazire emyaka 9 arikukorera bakamutematema batyo bakamwita ebirabe na mushanju kafuna obusaasi bwingi munonga namara kureba ebishana mu kutu ngupore nabanza nateekateeka ngushana n'ebishuba abokuba ekishani kikakiraho amazina agaba arikweta Ainebiona Joseph kandi ngani mawundi bamweta niwamanya Wilberpore mbwenu hariho abaziratisa abari ababona nibashoma nibo bana banje abinzire nawe konka omuri byona emyaka yamara taruho abe nagabirira ngo kwashemere gukora ngo muntu oyine obuvunanizibwa konka shaheji ebyabe nakora byakoma tibyakibasika. Omugenzi atwire nakora emirimo ye omuri South Africa kandi banywani be nibagira ngu hatwire natwaza gye nabo kandi hariyo amazima. Badde musajja yekolera business ze South Africa gainazi workshop awe emirimo wa Nancy agurazi fridge kanikazi TV fridge abantu bajja bagura bakusaba Nancy kati evidence awo ekyanonyezebwa ani yakola ki eiza bano bakozesa beba take advantage kumbeere South Africa ntono tumujjeewo twedize ki ebintu abafamile nibagira ngu babeire baine okwerarikirira okubora kutunga omubiru gwe konka gavumenti bayambire okugutunga kikanje yaja tirinda mukaki kuna birendyaho mudakikanshi nara president wihangeri ari kugamba ahizina rya pore kandi ari kakasa uyaza kwiyayombere gwa pore n'abanya-Uganda abandi bona abaremire South Africa bangu babazize kutuyamba twafuna muzeyi witu akagenda hurire kandi agarukira atacine mwisi konka naco ntusimira ranga uko abanji nibaferayo basigarayo babocezayo babura babo kubihayo konka ninsimara hakurira ngo tatejesha hariya kandi ntuza kumuteka hita kayadeta hurire obwahati abanyabuzare bo mugenzi nibashaba ko abaho buringaniza bamanyekeretsera omwana wabo yargo magara gensi shaba government ya Uganda ekwatanise ne ya South Africa batuyambe batuhe reporta tumanye ekitwire omumbiri gwa pore nabo abamwisire tubamanye kandi babakwate abanyadini bashyira mukoro gwo kushendekereza mugenzi bahabwira abaho kwekwatsa mukama ngo abo kubanuwe harkwanga kandi hakayihaho ubwo wagahanjire warugatuzaho ubu nako byagateyiro umunsi kushika acomuka mukamago nawe cyo pore ahango amutiro umunsi abebembezi basimira abantu abakwatire hekeji baitu nibashaba abanyadini kongera kushabira abantu aba no kubahumuriza mutushabire kandi shara nangwa tubahereza bonka nimwe mugire nebisibo nangwa nimwe mweshabire aho katuri kumanya rukurata aho Agustina hatukazikaho hato wa Marco bariyo bazika ahantu bazikaho warwara hanawo n'umunyarwambara nawo twerize kuzikaho ebire bihanga rya South Africa haine bicweke birumu butabanguko aho batandikire kubinga abantu abatari bihanga rya South Africa ahashongeza rumu okumara emirimo yabo rero bakaguma batayine mirimo gashakwa gera dahimbisubwe omuri Sinjiro.